Akiari igongona-inĩ rĩa kiumia mwena wa Gatundu ya mũhuro, Kalonzo Musyoka nĩ ateteire ngeithi cia ikuhĩ gatagatĩ ga President William Ruto na President Mũhuru kuwĩra Uhuru Kenyatta, akiuga atĩ President Uhuru akinyĩte ikinya rĩu kumana na wendi wake mwega wa kuona bũrũri ũkĩhanda na ndangĩtĩkĩra gũtwara Akenya njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yo. Uhuru Kenyatta alitoa taarifa na Ruto akatoa taarifa yake. Wote wawili walipokutana hapa Ishaweri, because as a fourth president ni lazima akae juu ya hawa wengine. Na sio kwamba namtetea, lakini namuelewa. Kwa mfano taarifa aliyotoa Uhuru Kenyatta alisema yale waligusia mengine ni juu ya umuhimu wa kuwa na in a democratic state kuwa na upinzani marudufu, upinzani wenye nguvu. Hiyo walizungumza. Hiyo si kuona taarifa ya Ruto hakuwekelea hiyo. Athiĩte na mbere na kũmenereria njũragano iria cikoretwo cigĩtũngio atumia, akiuga atĩ ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩtacokie makinya ma naihenya. Na twashangilia msimamo wa makanisa. Mimi as bishop ningefurahi zaidi kama ungesema nyinyi kina Kalonzo hamtaongea hapa, kwa sababu watu wamechoka kutumia jukwaa la kanisa kueneza mambo ya kibinafsi ya kisiasa. Naelewa sana. Ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu akiuga atĩ nĩ mamũkĩrĩte ndathimi kuma kũrĩ President wa kana Uhuru Kenyatta cia gũthondeka ngwatanĩro ya gĩũteti ĩrĩa ĩgũcenjia mwathanĩre na kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Na rekei ndĩmwĩre timu ĩrĩa tũraform next year, ile timu tutakuwa nayo coalition itakuwa na kila mtu. Na mjue former president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta ametubariki. Tuendelee. Tuko pamoja mpaka na Mheshimiwa Rigathi Gachagua tuko na yeye. Pia tuko na Mheshimiwa Matiang'i kwa timu yetu. Mheshimiwa Eugene Wamalwa tuko naye kwa timu yetu. Mheshimiwa Natembeya pia tuko naye na yeye. Mwanene wake wa Kirinde Wanjiru akiuga atĩ bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kũnyitwo mĩgwate na gũtiga kũrũmĩrĩra watho rĩngĩ, akĩorota President Ruto ta kĩhingo kĩnene harĩ kũmbwo werũ rĩngĩ gwa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Hii maneno ya nini? Hii maneno ya nini? Ule mtu amefanya hii panel ikose kukamilika ni huyu mtu anaitwa William Ruto. Na ninataka kuangalia hizi vyombo vya habari. I tell you Mr. William Ruto, if Augustus Muli is not your mole, mwambie andoe hiyo kesi kotini. Huyu Koki Muli mahakama imesema yeye ndiye anastahili apewe kiti tutengeneze nchi. Mahunjio-inĩ make mũthikabu mũnene wa AIPCA Samson Muthuri akĩũria Kenya gũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũrũmwe na gwĩthema nyamũkano. We are losing so many young girls in circumstances that are not even understood. How comes that you can be called by somebody you don't know at night? Ujui hata kwao, hata baba yake mzazi mujui, you don't know any of his relatives. Na unatoka usiku kwa nyumba unaenda kujibu hiyo simu. Atongoria rĩu maugĩte nĩ megũthondeka ngwatanĩro ĩrĩa ĩgũkũra Akenya kuma ũkombo-inĩ ũrĩa marĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gathage Gatundu ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.